Kako si, Margita? Prvo, čestitati sine i sjajni su čestitati. Ajde. Dobre, bolji su, ja mislim u toga da će izaći. Na njega, Da vas pozdravim.
organizuje Liberalni savez Crne Gore. To što se upravo na ovaj dan okupljamo u gradu pod Lovćevom ne nosi sobom bilo kakve političke konotacije niti prizvuke, premda 13. jul nikad ne može kao datum biti izbrisan iz istorije Crne Gore. Ja sam Ilić Dragoljub, Crnogorac iz Nikšića Crnogorskog. Uz osjećanje zadovoljstva